Mātou te vi I oelo mātou tua. Mātou te whaaftei atu I atu ele ni e fiafi te mā. No lo alofa ma lo wangalelei ai mātou. Mātou te whaaftei atu ono me umalava. Mai whaia mo lau whanau le nei fu yaso whaaftei le aso. Mātou mau o whaapopoina yaso lo mātou ola. Mai le tae si o mai lava le nei e fiafi le tua. Sa e tau si ma leo ma pui nei mātou. Whai ono mātou lia mai le nei fiafi le manuia. Te tae mai le ola o tingata le nei fiafi. Whai ono mātou ma futa e wha o pēr ma. Whai e pēr le mātou Paul Klame pe ono māsani ai. Le tua whaftai e le wha o le tanga e ala ia Isu. Mātou maua lava le fia ma le sauletonga. Maua le oli ma le nganga whanga e tia I asu te tasi o lo mātou ola. Pe a whai mātou te manatu mo mātou manatua le matau tia o le tongi ola na e whaia mo I mātou. Whai ono mātou ola I asu te tasi ai wa Yesu mātou wha moi ola. Mātou te taunu I ai pe a mātou taunu atu I le wha moi wa e sauni e tama. Whaafitai tele le tuono Yesu, whaafitai le soifu o lo walopele. Na tui na atu le sa tauro, tui na atu le tua e whaia I le whao le tanga mo I mātou. E vi ia lava oe le tua, vi ia oe tama, vi ia oe Yesu Keriso lo mātou le, vi ia oe anganga pa ia lo mātou so soani. Whaafitai tele. Mwhai ona maua fo ili nei hawa noa mātango fie wa e tui na mai. E whātaunu ina ele mātou Paul Klame. Ia a mātou tele I o atu le mātou mta upu mātou te o atu ia te oe le tua se ia lofa mai ma whatasi mai mo I mātou e te whau mai mea umala a mātou whaia. Whau le mātou mta upu le atala noina le fiafi. Au mai fo ili mta upu mai tono lau lava fionga pa ia mātou te whaasoa ai. Na ia whapenao na Maunia o onga lelei mani mta upsisili mātou te whalonga iai au ngā mō mātou te ngata. E whaunga ina lea a wā aso te tasi o lo mātou wola. Whaunga ina o onga ma mea lelei ma le mātango fia o la upu. E whapenao so soani le mātou sawalinga I teimi uma o le nei soifuanga mātou te iai. Whamanuia I au te ngata. Ta mā whamanuia atu I au te ngata le nei pō e maise. I la to umola a mātou mafuta le mātou Paul Klame le po. A mateina lava oe le fiafi se ia o lava ina whaewina le mātou mta upu le fiafi. Ia tu maupe ia to oe le vi inga o le whamanu, ma le whaneitanga, ne i o aso umalava I o tu lava le whaavavau lava. Ameni. Patalo whaatfoi le fiafi sa moi lau whasausaunga. Alo lava le soifua maua ma le langi mama, pata alo whaatu I le pa ia ma le mamalo si o tātua. Tunu vi ele tua mwhai on te tai mai fo ilo au tau soifua ma so mātou ola o tātua wheloa ia I lumo le nuu, ele o tua le nuu. Ia mwhai fo on tātua toi mafuta. Tal noa ma whiwha malo siai, whiwha soa I le upo le tua. Lana fionga pa ia ma whai ona ma waisif so soani whale nganga mo oe mau. Wala wala tātou sawalinga whaale nganga o lo whaia nei, whatalo whātua I le pa ia ma le mamalo si o tātou tunuu, ma lo lava le soifua maua ma lo le langi mama. Whatalo whātua I le pa ia ma le mamalo si o tātou tunuu, mai lava I tupu mai e, maunga te tele se I pa ia lava ia na ia tātou whanau lalo baoa. Whatalo whātua ma le nganga fia ma le nganga whaalalo le fiafi, au na pa ia le tua ma uto masiofo I so stovine, fai fo mafuta mai le fiafi mta po I mai tātou mta upo ta lofa ia tu tau lau whainga loenga le tua ma lo le ngā lui ma lo le o staulanga I vai o sau ma vai atu nei ma ta lofa atu I nai o tātou matua tu asin sina o lofa penao na tāpo I mai lawa ia mauta malawa ia tāpo I mai ma te talo mai ia so fai so o wā lava le alo whaiva o tama whanau si o tātou tunu ia mai se fo ele whaangaloina lau whainga aluenga le tua ia o tau talo. Whaafte tele lava whaata alofa ti a tau tau ni e fiafi. Ia whaamanuia le tua ia tau tau ta mamatina mātutua. Whaata alofa I nisi o lo whaafonga mai tono o mauta ngase o lo o maua e fo I whaatafa ngase o le tino.
ma se foi nisio tono mauta malawa lo fato tolia ai fatalofa ia te tau ne fiafi le whaangaloina nisio lo tono o whalipui o whaafonga mai ai o lo tuli whaasalanga fatalofa ia te tau e uso mtua whaafine o lo iai tono i no whanga fatalofa i lau whinga luenga halo o ngā lulu e nei po nisio lo tono whinga luenga o lunga o le tele tono o mauta malawa lo ngā lulu e ai po fese mo e ngā lulu e ai fatalofa ia te oile nei fiafi le swafo Yesu. Fatalofa ile pa ia malo si o tātua tunu, o lo whapenao na ta apele nei kelope, po fese tunu o lo e nofo mau mo wai msi o ainga whai o e mafuta mwhafongfong mai nei fiafi, tātua Paul Klame, fatalofa atu ia te utau le swafo Yesu le tātua lii, mo le tātua whaola. Ia fatalofa atu fo e inisi o lo whai o na tau nuu mai foi ma malanga mai a siasi tonu o akila nei e ainga ia le ngata foi lea o ni whaalewe lave ia o me masani lava foi e masani on tātou whea sia i mātua e siasi whanau ia e inisi o malanga mai foi si o tātou tunu pele o Samoa whai o e a siasi mai ma e malanga mai ma e tau nuu mai foi tonu o akilani a mese foi ni yaso a whai o e whaafonga mai whaapitoa whaatalofa ia te utau ne fiafi swafo Yesu. E whaatalofa atu whai ne fiafi e se tasi o steimi mo mua lava nei whaatoa e whaalongo ai ma e mafuta mai le tātou Paul Klame nei ia whaatalofa atu whaapitoa ia te ne fiafi lofa le tua mwhaamanuia ia te o tusa le tātou mata upu ia fatalofa foi le sunga sau ni fiafi manga lua atu e auna oe i auna matautua si o tātua tunu ia le tua ia lana o tātua Paul Klame nei e peona masani ai tu le Upega ile Loloto ia sunga fua te tasi auna atu e foi la auto auna le ponifonti ia e whaasoa atu le afionga pa ia le tua tufa atu ma so soani atu e foi ia atu ia mau foi maua ni mtau sisiri maua ni mea ngā maua ni whaalumanga tātou te aleanga whatasiai tātou manuia whatasiai ia le tonu foi masao ma ato tole i loa o le whaiwhiau iei mea e te sili fia iei so uloa ia ave se mea e te iloa o ngā ma oe ai whangalo ma ave ese ni mea e te iloa ia ele tāle whiangai ma lou tel tonunga a le nei fiafi ia to e whamalo ma mo le atu foi le nganga whamalo le ia malu si o tātua tunu pe anu whengai foi mitute mga luenga le yaso whengai foi miti munga meise ia o nai matangi na tau wia foi tonu o le motu i mātu nei o lo mātu o mawai a meise lava au kilani ia whaafitai le tua ma le nei lao fie ma le nei lao ia wa mai le tua ia whapenao na tātou whaiai pēr tiute ma whaiwai pēr na masani ai pe ona whenga e fo le yaso ia o iei fo i whanau i malo longa mai a onga lofa le tua ma pui na i o tātou whanau ia ma vai atu fo i ia vai taimi o le paseka e pe ona tātou whenga iai le vai o sāna vai atu nei ia te loa ua na misi e fo i ma le whātanuina le tātou Paul Klame le zungafua ia ona le aso malo lo ia le fo la u tātou wheiloha im tātou mafuta e pe ona masani iai o le tātou Paul Klame le tu le Upega ile Loloto ia ma ia lau tuspa ia tātou mafuta ma tātou whalongolongo i le fionga pa ia le tua tātou tutoi fifoi e whapenao na whamai ale lei maina ia tātou mata upo e whai e tutoi o le tusia ngā luenga ma ese fo le tā ua o nei mata upo ia po mea fo i olo o whata ua mai i mata upo nei tutoi o ale sa tātou iai le vai aso i una tua atu sa tātou talanoa. Wa mata ona vevesi te tonu o Iuteia, mise o tonu Jerusalema. Ina o taunu o atu le apostolo Paulo wa foi atu lana malanga fa missionare lon tonu. Wa le foi anga i Antioka i le kalesia na awina atuai. Ia o le wa foi mai anga i Jerusalema tusa. Maana fufuanga e meso Paul Klame le tua. Lela sa te atu talanoa i le aliali mai o ni tua inga
O amata ona tua ia ai ia le apostolo ini tua inga. Au nei tua inga e le tua inga moni ma wha maonia. A ole mata upula e lua sfuru ma wha. O le la tātou fia wha ngā ina le mata upu wha. Ne fiafi tātou te mafuta mtal no ai. E maua mai fo ini o onga mani mea mātango fie mo i tātou. E le nei fiafi. O le mata upula e lusu ma wha, lusu lima, lusu ma leono. E whaata wei nai ia le mea nei tau o whamasnonga, le justice. Ia po sesi fo i upu whapretania o le judgment po whamasnonga. O a leu amata o na whaasolo ia le apostolo Paulo i le au whamasino Roma. Tangata Roma e whaia o na whamasnonga o he rota ia le ngata foilea ia o Pilato ia ele ngata foilea o le au amine le o Pilato au lisi au li o le au kovana o tangata teitai o tangata sa lantou va ia matausia tutonu o lau ile elo i uteia i lalo le pulenga Roma o leo aveanga i Paulo e whaasolo ai i ono whamasnonga lono winga o le uputa ua lava la ne fiafi o whamasnonga ia po le whamasnonga i luma o le whamasnonga mua, po le whamasino mua. O le tangata e suafa i a Filiki. La tātou whamarmalmaina la po o i tonu nei tangata o Filiki. Lea na umaloa o na tau mawhai tangata i uteia te tai e whai se whamasinonga o Paulo. E le mawhai o na o lātou whaia. Ai na lawea ia tātou mantuan tātou tala noa i le vevesi lea na vevesi ai mawhi ei tangata i uteia i le tua inga na whai a Paulo wha mai ua le whaaloalo le malu o i wana vea tangata e le lea ma tangata nu ese le malu o Paulo o le tangata e te tee i le peritome mo le tu la fono whai nei tua inga ma whi ei le ai tonu o le ai e whai loa atu ailo la tau te tee tele i a Paulo a maise o lana tala le lei o i e tamu whai au mai po le tala le leile winga ia Keriso Yesu ma mea wa o le apostolo. Ai na lavea ina o ia e le taitai au ia po o le taitai Roma. Le na lavea ia ma ese mai o ia mai le vevesi lea. Le ana tala noa i se teimi puu lava le taitai au lea ma Paulo. Ai loa e le taitai au lea o Paulo le tangata Roma. Whailo le whiliwhilinga le taitai au lea. O le aia le whaia se whai unga. E sili ai le ave i le si level. Ave i tangata e te tau o na whaia i ale whamasnonga o Paulo. Ma tauria la i ko vana. O le i tupu. O le i tangata herota. Le i tangata o lo va aia ma pulea lau ele lalo lea. O le pulenga a Roma. Ia amelo el tangata taiti au lea Paulo i Kaiseria o se vaenga i le mamau te le mai Jerusalema. O i le na ave o nofo ai po i aile ko vana lea e ngoi a Filiki. E ave la o ia e whai ai ia lona whaamsinonga. A se veseli tātou te fia veseli ai o sumtua whawhine le ia fiafi. O le ale nei mea ta o le whaamsinonga. What is justice? Ia e lua lava lato i ngā whaamsinonga tātou te iloa. Te relo ia oe pe i se situ ai ngā whaamsinonga e te sile fiaina. Al whaamsinonga mua lau te iloa ui, o le whaamsinonga whaaltus pa ia. What we call a biblical justice, a biblical judgment. O le whaamsinonga whaaltus pa ia. Ia po le whaamsinonga foi. Whaale atua. Al fisidera, o le ale atua i ngā whaamsinonga. O le tali, o le whaamsinonga whaaltus pa ia. O le ami o tonu le ale atua. O le maua lunga silisili ese o le atua. Na te su e ina ai a mionga a tangata umalava na i whaia. Ma i whaia i ai lana lava whaai unga whaale atua. Me ngai ta o le whaamsinonga whaale atua, po le whaamsinonga whaale tusi pa ia. A mata mai lava le tusi kenesi i o lava ina uma
le tusi pa ia. Olo iloa ai le tua. Mana wha masinonga tonu. Ai mai se whenging tuai. Loingo le ami o tonu. It is God's righteousness. And also, it is the sovereignty of God that He will judge, that He will investigate and judge everyone on this earth according to His own will. E tusa malana lava fai unga, fa le tua. E fai ana fai unga e fa te tau I le ola pa ia o tangata. Ma le ola tau sia o le fa aloalo o tangata I ana lava tūla fono. O ana tūla fono tonu ma le moni ma le sao. His justice. O lona winga. Ai ni morianga e tūla I mai. Ona savali ai le folinga mai. E savali ai le tua I le o ngātu tonu. O le case po le mata upu. Mai ia vavai nai le lei mai le leanga. Na te vavai e seai le mea whamaoni po le mea moni, the truth. Mai le corrupt po le mea pepelo. Po le mea e le ai se ami o tonu. Ai ei fo ila malesi to inga whamsinonga, o le whamsinonga lea. O lo maua I le lalulangi nei. Tatu tala no mo mua I le tau o le meini o le whamsinonga. Wa e leise maalo, e leise atu nuu. E o olawa fo isi o tatu maalo la ititi o Samoa. Oka. E matua maalo lo sia whamsinonga o lo whaia I Samoa. E le ngata mai lona tala whaso le pito. Ai o mai lawa I teimine. Le maalosi tele o le whamsinonga. E la menta o le whamsinonga wha le lalo langi nei. A worldly justice. E whaatino e mene o tupu. Lato pule. Whaatino e meo whamasino. Tangata o wanga waa mai eira lato tomai. Wa umana su e maa o uina lelei I le nei ngā luenga ole. Wheo whamasinonga whaan malo. Me ka o o isi whamasino e mese taimi o Roma, taimi o Yesu, me ka o he rota. O tai o malo, o Palestine. O tai. So se mea Yesu tai mawalunga o ia lea pe fōlinga mai o ia ngake. Determine inga ni whai unga e whai ni whamasinonga ma whai ele unga o mea. E whapena fo ila ia mene o matai, ia po sao fo i o ainga pe atui, si o tātou fo I atulu. O ila tau ia e whaia whamsinonga ma whai unga I le lalolangi le nei tātou te iai. A o le ale whawhita auli o whamasino wha le lalolangi nei. O le whawhita auli o isi whamasino e ami o tua. Lono winga, whamasino whamaoni, whamasino stai, whamasino e matau, I le tua whamasino e whaaloalo le tūla fono le tua, whamasino e alofa whamaoni le tua, me ngāta o whamasino a mi o tua. Ai ei fo ila maisi whamasino o whamasino e le a mi o tua. Na ringa o le whawhea ngai o le lisi len o whetua nei, the opposite of what I just said. Whamasino e le whamaoni, e le ustai, e le matau, e le whaaloalo, ma ele anu lofa I le atua. A waso se whamasinonga te tau na whai lunga na whunga ele ele nei. E te tau ona align. Nao le whao ngā ai upu malo losi e malituspaia. E te tau ona align, pe te tau ona tonu matutusa le lei, ma le whainga o whamasinonga wha le tuspaia. Pe ona whaia le tuana whaamsinonga mi o tonu. Wa upu ia mana umi e tu tonu o whaamsinonga. O le ami o tonu, o le whaamaoni, o le whaaloalo I tūla fono, o le malamalama le lei ma whai le tūla fono. Amen. O le tātou te tala noa I le mele o le atupu wa o le lila o filiki, o le si lea whaamasino, whaalelo langi. Le lai e whaiele whaamasinonga o Paulo. Le vaso le la tātou tala noa I lesi whaamasino I ngoi a feso.
Le si foi vai aso le atatu tala noa, i le si foi wha masino, e no ia akelipa. Tangata mawalulunga o Roma, tangata nei na ave yeisi apostolo e innocent, e le ai mase mea e moni na tuua i ai o ia. A le whaingatai o cases, whaingatai o whamasinonga o paulo i o le awi eisa, ona o loo a fia whamasino, i le mea tau o whaamasino a mio le tonu. Po whaamasino e le a mio atua. Whaamasino e le mata tau i le atua. Whaamasino e corrupt e pio pio. Whaamasino e le sao mai le o sava vali e tusa ma lato tu la fono. O marusi anga o le menei o le whaamasino e te taona iai. Whaamsino le lei, tapta no le whaamsino le lei. O le mea tau o le integrity and honesty, ringa o le whaamaoni, ma le whai o le mea moni. Ma ia pēr tatu tala noa i trade ia po o quality o le mo le whaamsino. A wā tatu tala noa le nei le tele o pi o whaamsino nei, a mata tua ia filiki, tatu te loai, o le matua i le ai o se ami o tonu, i le tele o whaamasnonga e whaia i le laulangi lei. Corrupt. No inga e, o le marusi anga o le whaamasino mo mua taunga e, o le whaamaoni, integrity, honesty, ma le whaia o le mea moni. E sa o loto mai o ia mai le mea ta o le whaitu au. Mani a fianga e ono a fia ai o ia, e ni vaenga o loo a fia i tonu o se mataupu. So he must be free from bias or improper influence. E te tau ona mamama iei o ia. O le si mea, o se whamsino e le aise whaau au. Impartiality. Le aise whaau au pe whaitu au. Ai matala fo ilo na mafofau hi Scott, she must have an open mind, open-minded. E te tau o na matala lo na mafofau. Mwhano whaalongo uma i tū o le case i moli mau. Whaalongo le lei i vaenga uma maia. Whaatawa ina uma manatu. E fua i ai lana whai unga e tusai. Malona whaaliliwina malonga whaonga ina po le interpretation e ia lava. O le tūla fono, the law of the land. Melon tolu, e te taona iso nā tamai ma le poto e le tūla fono. Must have a legal knowledge and ability. E loa, e le loa, e malona ngā wā. E iso na malam lama le lei e tusa ma le tūla fono. Ai lo tēnā whamsino, fo lele e whatatia i le tūla fono. I fai lona mafofau. No, everything has to base on according to what the law say. E loloto lana sa ili malona I loa malona malama le tūla fono. O le lau ele ele. O le si mea ta aua tele le mengi o le whamsino. E te tau ona I ele toa le lei e le seve vesi. Le seve vesi. E le maua fo I le mele o le maa le ale, po le ita ita ngofie. A wafa pe ngā se vai vainga e maua se whamsino. O lona winga. E su e aku se whamsingo wa misa maloi, au kaua I fusu maloi, ai sea la ale ai se on sa. Na le ai sona wha pale pale, le upa Bretania e ta o le temperament. No inga o le pulea le lei eia o lona ita malona loto I taimi. Ringa ele tofi mali le vave seita e ono sai ma pulea le leilo na loto e to tonu o le potu whamsino. Le ngata I lea o se whamsino I aile me tau o le loto tele. Tau o le mele le courage po loto tele. O le tangata e le fefe fai le fai unga. E sili ai le fai o le fai unga ngai lo le ai o se fai unga.
e sili ele fai o le fai unga ngai lo le kolo e te tau na fai le fai unga loinga ele courage ele toa ele lotu ele toa e lotu tele ma fa malosi ele ai se fefe na te fai ai le fai unga a se fai unga o le fai unga ele ngata e peisi lunga e fuanga ele tula fono ale malo tula fono ale tunu upole the law of the land the civil law le tula fono ale malo ai o se fai unga fo I fua ele tu spaia ese le mana yo se fam sino ai na te loa mamala malama le leile tu spaia au se ono fala bla o le kele o le afe mafe o fam sino ile leile rolang le peva pe o le miliona ma le miliona fam sino le leile rolang e matua le ai ma se so tanga ma le tua ma se fa moi le nganga pa ia o le tua e fi so soni mai a te ia ile faingo o la nga lui a tatu va ai la ile tatu mta upu o te fai taua ni nai fai upu po tu mra fai tau uma e wa e tu sol te mi le tatu fa solo le tatu mta upu fa pe o ma vai aso elima o na lui folea o le fai tau lang silio anania a to ma to ina malo le tasi foi mo le tasi fai launga o titulo le ngoa wala to faali atu ile li mea o ya Paulo wa amia o ia ona fua lea e titulo ona molia o ia wa fape atu leli e filiki o lo o ya te imatou le file mutele ona o oe o lo faya fo I mea e au fa mai o lo faya fo I mea e au tonu le lei o au tonu le lei ile nei nuu I lau sao ninga poto ua mātou tali le lei atu ai I aso uma manu uma ma le faa manu tele atu o le vaenga mua I le mtaupulea o le ua matana faa iloa ia se tua inga e faa sanga ya Paulo the accusation against Paul e lo I le tahua tele o le mata upu o le tua inga ma le mele tau mawhai e tai o iu teia. E lo le taua, e lo la tu o mai whaatasi sau tau lang siri, o mai to e ina, o mai tangata taua o le au Santorini, ai o mai malatu loia, o le rile tau mai I o titulo, o le loia, o le tumeo le tangata whailaunga, a o ia o le loia. Le wola uli ia au mai le la tu loi o se tangata e ta mai le tu la fono o le lau ele. O se tangata i elo nanga va. Elon to mai. Ta ua te le la mata upu. A le whapea mai o mawai aso e lima. Lo inga mataulia o le na o ia le tai au le ama Paulo wo I kaiseraia. A o le na whaatali ni aso se io o mai ia lesi tu o le case. O lesi tu o le case. O le vaenga lea na whaia ia le morianga. Po le vaenga lea na ave la tau le morianga I le tai au lea I le aso lea na vevesi ai ma Paulo. Ia po le lima aso taluai. Lea la o tau nuu Paulo ma le tai au I o I le whaamasino. A o le whaatali lesi au vaenga le, oila au vaenga, o le vaenga le ona ina molianga ia na ave li tai au. E winga I tua inga. A pole mele mana oi filiki, se I o mai ala tau. Se I o mai ala tau, se I tau mai, se I whailoa mai, po le a le la tau case. Ai o mai ma le la tau loia. Lima so na whaatali ai Paulo, ma le tai au, se I o mai la uli ia. Lo inga na tau pule le lei, sa ili le loia le lei. Fa poto tal noa fa popo ia I lunga sesi tua inga pepelo ia uma ona lau ia Paulo ele taimi a o ia Paulo I tono Jerusalem lela uatu o mela ua pe on tatu feitau fa mai wa amia oia ona fua le tu tilo ona molia oia
le ala wa tūle lo ia a le tūle a iuteia, wa molia, wa whai atu i a lato tua inga e winga i a Paulo. Whamai leli ia Filiki, o loo ia te i mātou le file mūtele ona o oe, le umontātou whaita wina. Ai te loa o nei upu uma, usum tua whawhini. O nei upu uma, o ni upu pepelo, mani upu ele moni, mani upu ele sao. Ele ai ma se taimi na iai se file mu tonu i uteia. I lalo o le teita inga po le vainga, po le whaamsino le tangata neo Filiki. Lai ma se taimi ana file mu ai. Ele ai fo iso na poto mani ana whai unga sao, mani ana whai unga tonu, na lai ona manuia tangata i uteia. O upu uma nei e tautala tuaile lo ia wa uma ona wa ile lei ele whaitau langa sili, mato e ina, o whai eila uli ia a whailau tala. Tango e sii i lunga le whaamasino. Tango e whaavi ma sii i lunga le whaamasino. Tu sape le whapena ia ai tango e makua whaisau whaatu lima makaukia ma wae. Whaofo ai, ma whaamimita ai i ele whailau o ia ele whaamasino. Na. O le veseli. A oai ea ole a so e ave iai ia le whaamasinonga ole a whaia o Paulo. O ia leo tātou pasi malmelna. O leo ave iai, ave i le kōwana e ngoa i a Filiki. O ia lea ole a ia whaia le whaamasinonga. Ona ole tāua tele la pe ona utaua, ona ole tāua tele o keis. Lea uo mai whaatasi tai umalava. O iu taia e mo moli whaatasi le lato keis. Mea e lalonga ili whai upuluanga ili wha. Ua folo folatu e tūtilo le mta upu po le keisi a Filiki, e ala i tua inga o Paulo. Ale fisiri, o ai Filiki, a o lea fo isona talaanga, o ai le whaamsino lea, o ai le kōwana lea, wa al kōwana, a uia leo le whai whaamsinonga. O lea sona talaanga, e loa o ia o se kōwana lelei, po se to kōwana lelei. O le talaanga o le tangata neo Filiki, e loa o ia o se teitai, po o se kōwana pio, ma le sawa, o upu e loa e le tangata leo Filiki, i tangata iuteia malana teitainga. O se tangata corrupt, lo inga whai mea pio, o se tangata sawa, cruelty, e cruel no inga o se tangata e sawa. O le tangata nei o ato nio Filiki, wa alona ingo ato le o ato nio Filiki, o se tangata Roma, tangata anu Roma. Sa avea mapolonga mai lona laititi, sintala anga ilo langa o le li le whaamsino. Ai eilo na uso ingo ia palasa, e wo le lei ma kaisa, ma le kaisa ingo ia kalautio, makari ufu kalautio, le kaisa Roma. Le ana ia tutuli ina e sea tangata e peru mai tutonu o Roma. Ona woloto leanga le vai atu le mtautia o le tutupu wa e male malo losi o tangata i tutonu o Roma, tangata i uteia. O ia o se kaisa mai le whātasia o le 5 whātia. Ai wola ma le uso o le tangata nei o Filiki, o pālasalo nei ngoa. O le singa luenga le tangata leo pālasa le uso o Filiki. O ia o se tangata sa whai ma whailau tusi. A kalautio i Roma. O lea lana mafuai o na whaasa o lotoina le tangata leo Filiki lona o langatala vau. Wa le toe a vei o ma se tangata polonga. Mulmuliani, na iu ina a vei Filiki mako vana i uteia ma Samaria ona o le vala lata leo kalautio ma pālasa. O le tele o mea pio sa iei ia vai taimi. E peifo o lea mea o lea. Maua le tofi ona o le masaninga. Maua le tūlanga maua lunga o lea. Ona o le masaninga.
Mo al tala anga le o le tangata le o filiki o se tangata sa avea ma tangata polonga. Ai na wha sa o lo toina mai ua I lava ina ua matua e o ia ua. A tole fast fulu a ngai le 5 fulu o tausanga. Ma te ia ua filifili ai e whai ma ko mana I tu tonu o le ayo yu te ia ma Samaria. Le la o mai teimi o Paulo. O lea ko vana ai le ula lea. Ai loa le li le o filiki. I lona corrupt. E loa I le tūlanga o whai mea pio pio. Ma o se tangata mua le ili tala anga o le malo Roma. Na avea ma tangata polonga ai muli ane. Ua avea ma ko vana o se tū malo e pūlea e Roma. Sa whao ngā ina lai filiki ina ua avea ma ko vana. Ia lona nā tura polonga lea. E whai ela na pule. O na winga sa wā. O ia fo se tangata I loa I o na winga tu ina nau. E le ngata o ta maitai. A o le oa ma le tupe. Ai maise ai. O ia se tangata whai mea pio pio. O le tua inga mua la. E whaata tau ia Paulo. E whapea. O Paulo o se tangata whaatupu ve vesi I tangata I uteia. Ua na save wina ai le file mu I tangata. Tua inga le lenga na saule. Tau talanga mua le loia la uli ia. O le whai upo I tolu. Se I tātou whaalongo I le whaalangi la nginga o filiki upu pepelo. Mai le auli ia na o atu ma le lato mata upu wha upu atu le lato loia. Le ali e filiki. O loo ia te I mātou le file mu tele ona o oe. Se vai e kwa pepelo au na whamtala. O se I la uli ia e lungo le whamsino. O loo whaia fo I mele lei le nuu ona o au tonu le lei o loo whaia I le poto. Ele o le whainga mai leo e whaapunga I tonu tuspa. Ia e whapena ona utango whaani leo interpret le winga upu ia. Langa e taununumi mai le whae le tusinga mai ngai I tonu tuspa. Ia au le winga tonu ia upu a lauri ia. Lato whaalangilangi ma lato whaatulima. Whamai wa e whaia mele lei le nuu ona. Wa le lei mea o tupu o manuia le nuu ona o au tonu le lei lo poto. O le vesiri. E mo ia upu e winga ia filiki. Peo na utau mua. O le tani. E matua pepeloa. E le ai. O ni upu whaalata. Ma le pepelo nei upu uma. Aisa. E le au mai e filiki se file e mūtu tono lu e uteia. E le fo se manuia na maua ono o sona poto. Mani mea tonu sa i e whaia. Sa I lole nei ko vana Roma. O filiki I lona sa wā, ma le a mio pio pio, a mio le mafau fau, ma le lea o se alofa moni tangata I uteia. Lesi mea ni tangata na whai, le vai teimi o kalautio, mte leo kalautio leo te whai atuai, o le teimi o le tangata kaisa leo kalautio, le whai ei whai ngā le li lea. Na ia wha tonu ina ai le whasi tele o tangata I uteia, na fio tele o tangata I uteia I tonu Yerusalema. Ai le ngata fwoi lea. Sa ia wha tonuina le whasi o tio se tasi o whai taulanga o le ausa le vi I lona taimi na tula I mai ai. Tau sanga e ti a whaono. Matau tia la le leanga o le tangata le o le ase mea tātou te au ina mai ai le nei vaenga o le talau som tua whawheni. Ia tātou whai tete I upu pepelo ma upu whalata. Mai le Roma suma le ono fai pos mtau pos suma le ono fai pos suma le ban. Wa o e fa pea e le au na I lātou lo tātou li o Yesu Keriso. Ai au na o lātou lava manava. Ma lātou fa se I loto istangata. Wa le manatu leanga. I lo lātou fa ne I upu. Ma lofa fa vi. Na o e fai mai le apostolo yuta fa mai o lo mui I lātou ma fa meo. O lo sava vali tu ina nau ma tautala I lātou I upu fa sausili. O lo fa ne atu fo I lātou I ali. E maua mai ai ni a lātou mea. Fa penga o mare mea rauli ia. O leua o e kau mawhai e bribes le fa msingo. Kau e whaingi mea e fa to sina ai ma au mai e le favor ia I lātou.
Ainga whake ia whiriki le aso lea. Ainga whalonga ku whiriki ngei whawewi inga ma mea o tau mai a te ei commendation ma mea o whai atu e o commenda ku ia i longa le lei, ma longa poto, ma le while mu. Ai e kei whiriki e za. E le o sona nā tura lea. Whapea whiriki sale. O mai ma mao ane i tangata mai Jerusalema i nei Kaisaraia e whai loa mai a te au nei upu. Tau whaasee ma le moni. Warai lo le whiriki e le o ia lea. That's not him. O le whai upu 5 miliona. Ua whai loa atu e le au tautua ia. Le la tautua inga whaapitoa e winga i a Paulo. Whamai ua mātou maua le nei tangata o loo whaaso e sā. Inga le upu ngā whaaso e sā. Ua ia whaave vesi inga le while mu. Ua ia le whaaloalo foi i le malu. Te lo. O nei tua inga. O mea whaapolo kiki. E ilo le leila vai tangata ia. E le au iutaia ia. O Roma. E matua le mana na o lava Roma e toi whaalongo i sisi te tai. Po se mesia e sawa iutaia ne te ua whaato i lalo i se mesia po se te tai. Ma tau tia te o latu whaato i laloina i ale malo Roma. E whaalongo lo Roma i sina malo e tau tuai. Destroy lo Roma ai le i tupu. Po se tala i se te tai. Mea lana po pole e Roma. O le la e tau mawhaila uli ia no atu malalato tua inga pepelo. E tu ia Paulo ia le tua inga lea. O Paulo o le si lea tai tai. O lo e lea sau tau mwhai whaave vesi ma su e sanga pāki kau mwhai whai sona malo aisa. E tu sai ma upu. Whamaili whai upu e 5 miliona. O ana maua i mātou le nei tangata o le whaaso e sā. Ma le whaatupu le fōwale i tangata i uteia uma i le lolangi uma. Ma le tai i le tu a inga whamai o Paulo o le si lea tai. Whamai o Paulo o le tai i le tu a inga whalongo. I le tu a inga o le au Nazareta. He is a leader of the Nazarene sect. Baba ia i le pepelo tangata. Pepelo lauli ia. Whamai o le tu a inga po le pākia Nazareta. Lea e sau le tai lea. Na tau ma whaifo o ia e soli le malu. Ua mātou pu e tu fo ia te ia. O mātou pu e tu fo ia te ia. Na whai a mātou wha masino ia te ia. Kau ieleng whai mo mōre wha masino ngai u. I o. Tau whasioti ei Paulo e la vea ele. E le tai Roma. Tai au Roma. Whamai lero le wha umanga. Whamai e tusa ma la mātou tu la fono. Po la tu la fono whai u te ia. Whaupo e fitu. Ua o ane Lucia po le tai aulea nga lawe ia Paulo. Le li e pule i au ma ave ia te ia ma le whamalosi. Whamalosi tele na i o mātou 5. Na poloa ia tu o ia te ila tau e na mo lia o ia e o mai ia te oe le wa ia le aso leo le whamsinonga. O lou whamasino ia te ia e mawhai ai o na e sila fia le lei mea umalava o mātou mo lia i o ia. Wa au whaatasi hei tangata i uteia, ua whai atu, ua wha pea lava nā mea. Vai, e lengi evidence, e leine moli mau, le ai mase me wha mau ni ai ngapau ale me lai wha matala mai, o le lilea, na mātou molia o na ua wha vevesia Jerusalema, e tu sama le mātou tu la fono. Wale e whaalolo ia le manu. Sa yo mātou 5. Na whai ia le mātou whamsinonga. Ai sau le lilea. Oai, o Lucia. Le tai au Roma. Le tau tai au. Sau ave ese atu o ia mai o mātou 5. Malana tala ia mātou e onga le tua inga, e onga le morianga. E mātou te o mai. I le aso ma le teimi e whai ai le whamsinonga. Le lau mātou mai e le aso le nei. Almenga lentu ai la ulia whamai o Paulo. Paul is a ringleader of a sect of the Nazarene. O iol tai. O iele kau mwhai e whai se pākipe e whause malo. E a fwoi e mela nganga ta wo o ile e a le mai ama le whaalongo atu o le kovana Roma le.
ia mai se a whaalongo i ele kaisa, a whaalongo i kalautio le o stangata le lei. Dena i expel ina tangata i te i lon teimi. Na, so oto e lo maniro, o le si foi tangata e mkua sili atu le leanga o whaasolonga o kaisa. Ai tātou teo i ele tāu o suia ingal na. Oto le whai upo e fitu maleiva. Ua whai ua tu le tua inga Paulo, ele lo i o tūtiru. Len tātou whai tauina nei. Le ai mani evidence, po ni mea wha mao ni ai le lato case tua inga o Paulo. Le ai ma se tapa le lo ia ni mo le mau. Le ai ma se mea na au mai le li o titulo. E whai e ni wha mao ninga o le lato molianga. A leo wha mao e moe le lo ia lea, e tu watu ia Filiki, o mga mako wha ea inga oe, tu watu lo ia oe, whai mai sei unga o Paulo e tu sama mea o mātou tu wa ia i o ia. Ia leki o ave ele wha avi vi ma wha punga maulu, wha mi mikta ma, ia Filiki aisa, ina ia maua mai se wha au, mo i la tau, i se wha unga pepelo, corrupt. Manga ora uri ia, e ako i whafole mea moni. Ma le wha masinonga mi o tonu. Ai whai mai se whai unga e tusa, ma le mele o mātua mai e watu i lau sunga le li wha masino. Tele i o wha masinonga i le lalo langi le nei tātou te iai. E wha pea le corrupt, le pio. E le ngau Samoa, New Zealand, Australia, le lalo langi a toa. E le tonu, e le sao, whai unga ma me whai e le whamsino, pe a whai e le a mi o tua. Ai a mi o tua. Tele foi whamsino Samoa e a mi o tua. Wa tātou tele, le aive vesi whamsinonga. Ai ai a le whamsino, e matau i le tua. E le fefe, whai lana whai unga e tusa, ma le tula fono o le lau ele. E tusa malona wha tuanga, malona tel tonu i le tua. Whai le whai unga. Amen. Le lawa o mai le whai upo es fulu es fumal tonu. Tau ma whai Paulo e tali atu i pui ngai pui ei o ia. O Paulo, le o kam whai Paulo e defense ia, e le aisanga lo ia, e le aise si e tu mo ia, na o ia, e le aifo isona a inga o iai, na o Paulo lava tu tonu o le potu whamasino. Na e whai mai ei le whai upo se fulu whai mai, wa ngengo aku le ali, ai le ali, le whamasino Filiki, ia fofo ingi mea whapenga whai, kua le wha alo nei tangata i ia Paulo le au auna ale tu. E le uilo e le li le tangata le ngengo ku ei whai mai, soli, se i whaku fo soli, whai sau kala. A le whai mai, ua ngeno, lo inga, nga ngengo kua, lo inga, kaung whai sau kala. Whai sau kala e pui ei oi. Ai li tau tala atu nga ngengo. Ai whai mai whai po se fulu. Ua ngeno mai le li, ia Paulo e whai mai, o na tali atu le o ia, ne lau tali Paulo. Wa o iloa ua tele tau sanga, o e wha masino ai i le neinu. Mai, kalu sa o a Paulo iai. Le fefe Paulo le wha masino corrupt lea. Tele tau sanga, o e wha masino ai le neinu. Wa tili ai lo u fia, e wha tonuina atu au mea. Te lo ole afo ole tol tangata le for my I know you have been a judge for so long in this community. For my langatala, but I do more cheerfully to answer for myself. Lisi fa punga fa mai Paul. I see le lo fia awa le o te tau tala atu lava uia moa. For my, I represent myself. Leisa ulo ia, o leo o fia ia. Langa wa levanga whai o e whamsino. A leo lautango e whamatala atu ia to e lautala. Au te tautala lava uia moa. Malele loe lauli ia o lae iai le atua whatasi malona tali. Ta fia Paula e tali atu mo ia lava.
Le ai sana loia, ai na o le nganga o le tua o lo ia te ia. Sa leini upu tau wha see, leini upu wha vi, leini upu wha lata, leini upu e tau mwhai au mai e le favor o le loto o le wha msino ia te ia, tau whau ai sana lana mata upu. No attempt to give any corruption statements to the church. Le ai mase mea na whapenana le mawo whau Paulo. Aisa, o le tama le atua. E se mai le au whai kaulanga ma le au li ia, wabai le sau e man whai kaulang si. Ai o mai am kua corrupta. Ai o mai e wha oso e whai le mea le anga ma le me se. Tua inga se o le tangata, innocent tangata mama. Whai atu Paulo i le li le kovana, le whamsino. E le ai mani mea e wha mao ni ai, tua inga ia o mai ma le au li ia. Ia tia, le ai mase mea o nei mea o mai sao. Talu mai aso e se fulu ma le lua na autau nuua i Yerusalema, e le ai masa o mea se na whaia. E po suma le whaia, lu suma le tasi. Whai loa tua i e Paulo i a Filiki, i a lana ministry o lo whaia, mo le tua. Ma le mafua anga, na moli ai o ia le auli ia. Me alfa e po suma le wha. A au te tau tino atu le ne mea ia te oia li Filiki. O te au auna i le atua o mātou tama e tusa ma le lotu ua ta ua e ila tau o le lotu ua vavae. The way. Le ingoa leo le lotu na wha ingoa i e Paulo. Le au kerishano ia vai teimi. The way. O le lotu vavae. Nga lai loa e Paulo. O le iloa la uli ia. O ia o le tangata lotu vavae. O ia o le tangata kerishano. Mani e fo ia o le ingoa vavae. Aisa. O le winga leo le ingoa ecclesias. Ekalesia. O tangata ua vavae. Vavae mai fea. Vavae mai tu tonu o le lalolangi. Vavae mai tangata o le lalolangi. E fai mo tangata o le atua. E fai ma tangata o le atua. Menga ka o le ekalesia. Tangata ua vavae ese. Ecclesias means to separate. To separate for God. For the purposes of God. Of God's will. Nā mai. O lo o talitonu I mea umalava ua tusia le tula fono a toa mal au profeta. Le whai atu le ia Paulo. O au. O te talitonu I tula fono. Le vevesi e lauli ia. O te talitonu fo I mea uma o lo te utala I profeta. I le whenga tuai. A o le winga upu ia la apostolo Paulo. O le whamai la apostolo Paulo. O hau le nei. O au o le tangata whai ngā luenga a Yesu o le na whaataunu uina uma mea ia lua e vevesi e lauli ia. O lea, tu la fono, ma le vevesi mai o alato perfecta. Mea na perfecta ina alato perfecta il whengeng tuai. A o au, o ke karikongu mai mea ia lua. O au voi, o la o ministry le whai, o te au auna I le atua. O te ngalue mo Yesu, o ia lea na whaataunu ina tu la fono, o Yesu, o ia lea na whaataunu ina o maa mea na tautala I perfecta I le whenga tuai. Le fo ia isi mea I whaataunu ina e toia fio mai Yesu whaataunu ina. Toi fina o tu Paulo e wina I lona whaatua tuanga, ma mea e talitonu iai, ma o te talitonu le toi tu, o e noti. Pea whai tau atili ai lalo, whai po suma lima. Amen. Whai tau atili ai lalo, nai tau tala ai Paulo le toi tu. Whamai Paulo, o talitonu le toi tu. O talitonu le toi tu, o e noti. Ai emana tua foi, e talitonu uma. E talitonu uma lau wharaseio le toi tu. Nam ta upo le resurrection, talitonu uma lau wharaseio. Pau tangata I e, pea whai insa tu kai o lau ria ngomai. Pau I o tangata. E le talitonu e le mta upu po le au onga ntapsi siri e winga le toi tu o tangata whioti. Me toi moa sesi, wha moe moi tu atu le oti. A leo lo a I Paulo le momoko ni to mta upu suma lima, il toi tu mai. O e noti. E noti, e toi tu mai.
ia keriso Yesu aisa. Ai fa mai Paulo mtaupunga aisa langa o Yesu o ia lea. O le ulu ai toe tu lea, o le ulu ai fua lea o le a toe tu mai. Fa ilo atu lai Paulo lon tel tonunga le toe tu. E tel tonu Paulo le toe tu i toe tu mtaupu toe tu e lua. Toe tu le fasala ma le toe tu ele ola. O le toe tu o ia mio tonu ma e toe tu ile a mio le tonu. Both of the resurrection of the just and the unjust. And if amanino atu lai Paulo i tangata iu teia, o ia, ele tel tonu ile o onga ile nganga momoe, the sleep soul sleep. Ai tel tonu ile o onga le toe tu lai mai, toe ola mai, toe tu mai, o e noti o ia keriso Yesu. Ile aso ngantanga, po le aso e toe fio me Yesu. Tel tonu fo le toe tu o e na fioti, ai toe tu le fasala le tu se falinga mta po lusfu. Mai Paulo ele ai mai ole isi mea na o sawa i Jerusalema ina ia o mamoli atu le mea lofa ngai le febo suma le fitu lesi le mea na lenga o sau nei o sau e asi mai le au soma mamoli mai le mea lofa nao ele au kerishano i asia la ititi ma le atu kalatia ma Makedonia e ao le mea lofa lena o sau ma nei le febo suma le fitu mai o mawai te usanga i tele o na o walu lea ma abatu le mea lofa i lo nuu a toa ma taulanga. A o whaia ia mea wa iloa au enisi tangata i uteia mai Asia wa whaama mahina u le malu. Leu whaamtala atu e paulo le melen tupu lentu o iai o ia. Lena leina a mai. Mai ua le nunu mai tangata ua le aise pisa o. E tusa pe ana i nei o ila tau yo luma ia molia au. Pe a ua iai sa la tau mau ia tau po si wha mauninga. A whai ele ai, se i whai mai lava i la tau nei, pe nei loa e i la tau sa ua mio le tonu. Ina o utu i luma o le fono. Mai Paulo? Se i whai tangata nei pe na iese mea na o whaia. Na usolia ai se tu la fono na molia ia uma wha mauni ai wa lai o na o mai le keisi luma o lau fiong. Pena o lea upu e tasi na o alanga atu ai ina o tu i o la tau luma. O le toe tu mai o e uoti wa wha masino ina iau e o tau ile aso nei. O le sile mena la iona vevesi tangata i o na lea o ongana, o le upu tau talai Paulo winga le toi tu. Mil mele na la iona vevesi tangata. Tu whaatesi uma mea, o na whaire o lato tu a inga. E winga le malu, e winga le tu la fono, e winga i upu tau talai Paulo le toi tu. Lai kari kongu waira o wharasaio, ai le tel tonu au sat kaio. Ale ua mai whaatasi a mai nei tu a inga pe pelo i lumo le whaamisino. Fai le fai unga filiki, te tato wha longo na le whaamisino po le ala na fai unga. Lusuma lua o lusuma tolu. Fōlinga mai na musu le whaamisino e whaisa na fai unga, ale ua iei lole lei. O Paulo, e matua innocent. Kwa le ai ma se mea ono wha sala i Paulo. Wa mai lusuma lua. O wha longo filiki nei upu. Wa mantali atu Paulo. Ona wha tuai mai lea o ia te ila tau. Loinga, na aluanga i tua, mafau i upu a Paulo, mafau le case, pa mai wha tuai mai a ila tau. Ina ua i lole lei e ia le winga o lea lotu, lea la uma la malama le lei a firiki, i le lotu a Paulo. Motei, tau tala mai Paulo e sau le whamtalanga e moni e whamaoni, e sau le mana. Fa mai ua whape atu. Pe amaliu mai le li e pule i au, o Lucia. Lucia le li i lenta i te au. O te matua su e ia o tō mea. Ua na polo i at fo i le te tai, o le toa selau e leo atu i a Paulo.
A ia whelo luai. Ma ia aua ne i vavao atu i se tasi o lona ainga au na atu. Pea luatu i atea. Te lor whai unga lo whai i. Wale tautara sao le wha masino i le case ma wha umaloa. Wha maa ngalo wha sa o loto paulu. A o le fo e whai mai e wha sa o loto paulu. A e le o se wha sa o lotonga e matua, wha sa o loto maalu lo paulu, sa o loto atu otoa. O le wha sa o lotonga le, e me whaino atu lona ainga, e me whaina sia tu iai. A la lava i lalo, o le custody, o la lava i lalo le nofo va aia. E lua tau sanga na whalpuipui, e paulo i lalo le li, i lea whato a pasi e lisi whamsino. E lua tau sanga, ai sea, wa lei loa e le li lea po le alme la whai. Wa ia fia whaia le whamsino nga tonu, wa ia fia whaia le whai unga saa. A ua le mawhaio na ia whaia, ai sea, kere le whabi i vi i lea ngā mai i lisi kū lea. Kere upu pe pelo ma mea pio ia ua liali mai i le case. Ta mai loa, e taitai, o le taitai o Lucia, e lalo lau vaainga Lucia ia Paulo, e te tausia mai vaai. A ua whaasa o loto o ia, lolo winga, o mawhai e lon ainga, e so se tasi, o na sau e asiasi mai o ia. Anybody can come and visit him, but still under the custody. Lalo lava o le nofo vavaia. Na. Kau kia vo ia koe ngā case a. O le whai unga la whiriki. Ele o se whai unga tonu. O se whai unga se. O se whai masino e le sao. A tatou wa aile leile keiso Paulo. Mal ngā luenga le na whaia a le whamsino. E whoringa mai. Wa nofo le lei filiki le o ngā to tonunga le mua le mata upu. E ui sa ia i loa ma le mautinoa. E le ai ma se mea e ono tua i ai Paulo e le e wha mao nia se tua ingo Paulo. E mama atu o tō Paulo. Ai ua ia le talia ina le mea moni e tusa ma le tala le lei ua whai lo atu e Paulo ia teia. Awa lewa ka umai. Lewa convict le li lea. Ua maa fau lo loto i lea o onga ma le winga o le lotu wa vai lea. E tusa ma mea na tau tala atu e Paulo. A lewa nofo le o ngā tutonu. Mai e tau fia ai pe o se whai unga e manga ia, ai le manga ia. Wha mai ua ufasa o lo toa. A o lea lawa e ngofo i le lua te usanga na nofo va ai lalo le pule a Lucia. Le taite au lea na mai e Paulo i le lile o Filiki. Winga la e pango ta. Saulo le vaenga muli o le tātou mtau. Sa te tau o na whaia le whai unga le tangatane o Filiki. Ai peitai. E le i whaia. Whalongo fo e lusu malwha. O ma vai isi aso. O no mai leo Filiki matusila la nā vā. Kauria lua kausanga ia e. Te le rola po le uminga. Nga umalfa amsinonga lea. Ai toia siasi mai le li lea malana a vā. O le whawhine i uteia. Ma ua ami mai ia e. Ma ua ami mai ia Paulo. Ui ngau kurisesi a mai Paulo mai le mele ngofo wa ai ai. Ia whaalongo mai ia teia i le mta upu o le whaatuatua ia Keriso. Ngau mga Filiki e mai ia Paulo si whaalongo longo e lonto o lua. I le whaatuatuanga whakerisiano. Wala unga atu o ia i le ami o tonu. Tautala Paulo le ami o tonu. Male le ngā ia. Male whamsinonga tali. Ona ngā tete ai leo Filiki. Ua whai mai. Se e alu atu i se aso nei. I le aso nei. Se ia o maua fo i se aso e au noa. I lo utoe a ami atu i atu. Se vai e le pio. Ua wha moe fo o ia ini tupe. E fo ina atu e Paulo mana. Ina ia tu watu ai i ate ia e alu. O le melea ua atili ai ona a ami so o i ate ia. Ma tautala mai ia. A ua mawai tausanga e lua tausanga. Ona suia leo Filiki
e po kio feso le si whamsino le la so mai. Ua loto fo I filiki e fia ia iu teia, se vai ia le whamsino. Ona tuu lea o ia Paulo e fusfusia. Makua I makaukia. Sa mana o filiki e whaalongo lana vai upo o le tautinonga Paulo. E winga rona whātua tuanga malona. Whātua tua ia ke risu Yesu. Ai le lopo le hale mafuanga na la yona au mai e filiki lana vai whaalongo ia Paulo. Salo ai o se manatu a uma ona whaalongo ia ona fisili le lana vai sana whautuanga e winga ile keiso Paulo. E pita iane. E le ole mena na tupu. Ai wilea. Na ia whai atu ia Paulo. Ia toe halu ia. Ai se ia se aso. O te toe wala aua toe fo ia toe. Ia na e toe saula ia lea. O le avale li ile o filiki. Le teine le ta uma ia ngoia tu sila. E na o le lua se fulu tau sanga le matua o le teine lea. Steine la le lei. E atamai. Ai pu mo o alo na mafofau. Tis fau punga e la ititi ilo na mafofau. Le sila me tātou te iloi le leanga o le amia o le whaamsino lea na whaia le case o Paulo. O le teine lea o tu sila le avā filiki. O ia o le tua whawhine la ititi o he rota Akeripa, le lua. Le li la lea o le ao o iei Paulo pe a uma feso. A o le tua whawhine la ititi o le li lea o he rota Akeripa. Lea ua no nofo maleri lea. A o le teine lea. Sa whailona to o lua na no nofo malesi a lo li. Ai na whao wha maalosi e le ula leo filiki. Pe na wha vanga foi. Ringa na whao wha maalosi mai le ula lea. A lai whaile to o lua o le teine. Very young lady. But this guy seduced her. And took her as his wife. Te waila e le ula ke ula vale kere ngaka. Na mataulia la o tangata lea o Akeripa le lua. Ma le teine lea o tusila lea e pitala noa tuai o le tua fine o Akeripa. O le whanau lea, to o lua lea. O le whanau a he rota Akeripa mua mua. Lea na aie anufe. Ele mata upu ngā luenga sifuru lua alona whai upu e lusu malto lena ai anufi. O le tamalanga o le toa lua lea Akeripa lua matusila. Lena ai ona o vi inga wa whai e tangata. A ua ia talia vi inga. Ai saula a ngelu mawala aulo na malaya. Lena ai anufi. Tala anga nao nei au ainga. A o le tamao le li inga ai anufi. O he rota le sili. Lea na soifua ma whanau ma Yesu a ola, a o iai. O vea o ia ma he rota o tupu. Lea na whai mai, tau mai le mea nae whanau a Yesu te fia latu fui o te fia ifo iai. Le whasolonga ngā o le au ainga lea. Lea la ua whao e le rile o filiki le ula lea. Lea wā la ititi a lesi a loli, ai whai mana wā. Lea la ua mai i. E toi fia whaalongolongo ia Paulo. O le ale whau tuanga la amai el ngeking kiki lambo i. Lale. Da ale whau tuanga la amai el neitama i tentiti e winga i le case ma le mea. E le lopo le ale mafuanga le nei mea. Paulo me leo te loa. Le wali ali mai i le vaenga muli o le tala. O le matua i pio al nei whamsino. Ea. Ale ali mai. A mai Paulo. Toi ave. Ele ole mai nga muli lena mai ai lena mai malana vai fi fa longo. Toi mai Paulo, fa mai fa tel wa mai so ai sa. Nei fa tel tali. Pe ese tai me fa mai ai Paulo, a vatu le tupelea. Ai fa ma ngalo mai a tau. Lo inga nga ese te o se tangata vo esa fa pe ko kiki a fa mai Paulo, ia va kuia le afele ma oe, va kuia le lua afele ma oe. Va kuia kupelenga usau ma oe ave male kalesia va tuia ma oe ai fa au fa ia mia so fa unga e winga ia tau
O le winga ngā o le mea atoa le pēa tātou vāvai e tui ai. E leanga le whai unga o le whaamasino. Aisea, ua whai loa tonu ai lava le moni le mea moni lai le loto o le whaamasino. O le ale mea moni lai le loto o le whaamasino. O le ale mea lea. O le mana o tele. O le greed. Mana o i tupe. Mana o i tupe e fua iai lana whai unga. Ke lo isi kaimi. E kukupu i whaamasinonga mea ia. Sa lo i fwisi kaimi e kolkolo ko ia se si ainga mase. Moa mase ka isi kua le whare o whaamasingo ia. Mera e kari ila usua wako male Afrika la le a kaukua ngā maa o ele. Le keiso o si o akari. Sa lo e ia me kukupu whapenga mea le pio. Corruption. Le aisa mi o tonu. No justice. O le mele le tupu. O le mauti po le anganga o le whaamisino le lau tātou loa. O kupi. Le ngakala o ia o se tangata Samoa. O ia o se tangata mana o nao le last po le tuina nau. O ia o se tangata foilele e pio. Pio na me fai. Mana whaamisinonga. Le la wali ali mai e ili tūlanga o le whaamisinonga. O le matua i le anga o whaamasino hia. E o le laulangi. E le lei le ke le o isi whaamisingo. Au isi whaamisingo. O le makua i corrupta. Pea vai e le whaamisingo le tūla i e whare keisi o stama o Paulo. O si o stoina o Paulo. Te lo le mea lisi me tāua leo te mana tuona. Doi titi tala tu tātou lengi. Me leo te loi i le tāua te leo le. O le mea tātou te o ina mai i. Wa misi atoa i le tangata nei. Misi atoa ia Filiki. Lona manuia whaalenganga. Ke longa i ele conviction, ngai ele le mausali le loto le tangata le o ele upu. Ai te lole mea nā lai una whainga tāo na ia talia ina le upu ma le tala lei. Ma vea lo Yesu ma li ima whaola ia te e le aso lea. Ona nei ma mulu o tuai malona tūlanga. He was thinking of his position, his status. Olon tūlanga. Whaale mā lo. A lau whaalongo le upu. Te loa na pai le upu ia te ia malana vā. Na yeini la ngona o te taulao na tā li liu ma tā su e ma tā wa ai ma tā si o tā whaise tā su enga lai titi tā ho tā whaalongo a tili i le lotu leo, lotu wawai. E uai ina ia maua le tala le leia Yesu ma vea Yesu ma li ima whaola i lona ulanga. Misi ato, aisea. Fefe ne ima mulu ai lona tūlanga. E fia ni tupu, e fia ni Palestine, e fia ni Prime Minister, e fia ni Faipule, e fia ni matai o mauru lunga ni ngō i ai, wa levang tauna whaola ino la tua nganga i le tala le lei Yesu Kirisu. E whainta. Whainta ango mai lalo e tō tutuli ma whape atu Yesu, a fia mai e whai oe ma li ima whaola i lo oolanga. Te matua le video nga o vai ai le teimi na talia ai le toi ina lea o tofi lau eti arsana. E le whaoltanga Yesu i le Apia Park i le malanga Pilsa Priski le launga wha evangelia na whaia i Samoa. Na tō tuli le toi ina lea. O mai e maisi min stao lana ka peneta. Maisi Faipule. Talia Yesu le aso lea. A le timu e lau vai atu e le video. A timu le fiafi. Ai sau le pale mia. Tō tuli mai e talia le upua le atua. E le imavo fau son tūlanga Prime Minister. E le imavo fau si tūlanga o lo iai. E na mafo fau o ia i lona lumana i whaale nganga, ma lona soifua whaale nganga. E le si tupu, e le si mawalunga e sili atu i lunga ia Yesu. Tu urolo ua langa ia Yesu, manu o leo te ola. Se le maneia. Maneia tele. A le la kako vai le whamsingo lea, ngā o tupe alona.
ia lona mafofau. Le ki o a wha uminga lokas ka mo paulo. Se i whapea ko ia, prai pa ko ia, waku ia se kupe i lalo le teipo whapea ko ia, waku lon mea lea ai. Ale ta uma iei. O le tupe. Te lo le ia o ngā lava le apostolo paulo mo multi mo teo. Mta upe ono. Alo le iwa o sfulu na iai. Whamai ia. Whamai o le manao i le tupe. O le pongai leo mea leanga uma. The greed of money is the source of every evil. Ele o fai mai tus pa ia. The greed of money. O le manao tele i le tupe. Ai fai mai. Ai fai mai o le tupe. O le pongai lea o mea leanga uma. Loinga, longa e le leanga le tupi. Ai leanga le meta o le greed, o le manao lasi. O le manao i awala se ma awala pio e mawai. A o le tupi e le leanga aja, manga o mia kako kupe kongi kako fale ma. Fai kako kongi e pili ma mea We need money. So it is the greed of money, but money is a source of blessings. O le tupe o whaamnianga. Mea le tua e whaamanui ai lalangi. A wala ona leanga i le whainga o tūlanga mga luenga ma ministry, ma mea ma nei lalangi. Ona o se sele a wala e manao e mawai. Pe lao tātou wawai ai. Te role i unga o le tangata le o Filiki. Na sau na so o mai le kaisa e ngo ia Nero. Na doi titi a execute Nero ngaka le ainga koe se fea ai ele wha mitalanga wapea. Masalo lo na uso lea na toe la vea ina. Aisa, wa molia tu el tele o tangata mai i uteia maana pio maana mea. Nga loka ile nga ave la ia le i Roma. Nga ave i Roma e ave e fai eila na whaasalanga i loti. Ai peita iani, nga spea lo nola. Ona aina talo sanga pe ini awala na so soani ei lona lava uso le lea. Na matolia uoti nga o kalautio. Lea nga fasioti e Nero ia e tula i mai Nero. O ai sili atu lea mi o leanga o tangata ne o Nero. Na ilo sisi lava kaisa il talaanga o tangata kaisa ma tangata. Tupu o Roma na ia vai tau, ma ia vai taimi. Ia. Lele tala atu o le tātou leina. E voi se fia wala o mai le tātou mta. Upu le tātou no i whamisinonga. Aftai le tua si o tātou malo a wai ei whamasino a mi o tonu. Ia tonu fo i ei whamasino e le a mi o tonu. Ia ngale sirifanga le tua. Talofa tātou lau, talofa. Talofa poni. Talofa lava. Tonina, a mai o tina. Yo le manuia whakatai. Malo atu fu malo silpo kala melne tula la fia fi sirmana yo fa mala ma fo yo fa masino ya talo sia fa longo mai fa masino wa le bo o ai fa masino mai da fionga ne tu le sao Taukia talo sia woni fa pena fa masino si tatu wo tinu samo e poi e monia per nei sauro fuori le tupe e monia un ale tupe a tu allora se le tupe poi ma una tu le tupe io fuori angalo ai settimana io tu calamel ne tu la le afia ia leli pa malu la vai la sunga wa fa kana manga ma ta u so la sunga le tua ia leli manuia tele lava nei sia ia faaftai tele lava so nina solo fatu poni tele ia tu faaftai lava vala mai tai lango ia ta tu fila i fa se fo Antonina ta lo felista tu vala ta lo fa lava talofa ia maro se fo poni talofa take malo lava ama yoi yo se fo muy bisi o fo lava ia soli tai fa kai kali mai va a tali mai va solo intende ya lo le car por poni ma ia ma ro kai
Nga whaasoa ni fiasi. Ia. So le ai whai ka wama ka upule. Ia. Nga o ka ngaka e ki whai ka o kua e ka kere ro kua history o ka kai. Ia. Ale pera lo wha makarakalanga mana le molo koe vairi ini me o ka ngaka e malako history. So le lai kau kongu ai I ka ngaka ngalako pea I he rota le pera makala mai lo su. I le rota le kupure le nga wai loa le I le mesia la whanga o mai te ke fia I fua koe le mesia ngā. Kusala ko inganga a longa grandson la malonga granddaughter I re kenkiki rea ma le rile o le la wha msingo ngei le vaso nkuaku le la o eis ko ingo pau. E koe la vega o lo ke o lo wa personi. Koe ma po peri le serious o inga le kala le pia ki whanga le kaki pano. Pero polo lo mua a pet mama ia. Pea le sabakala pai o lo wako le ke pia le po e aka o lo wako. So kua e laga o po febe o e le ni. Laki le o ki orga ko kamalo Felicia Siliki. Laki le si o le vane. Sa le ia so ko fa so ni e si poni. Pero le mea le o e famasingo nge ke mia o zo ko mani. Yeah. Ai no me se coupe ya no stand for you. In bon ver coupe. Mane to ai pe nga ngai ka paso ni se se coupe ya. Yeah. Yo ka le o nga ai mo nga ia nga ya. Really no ka. Yeah. Mama nga okele. Yeah. Ya fa de kongo lai. Yes. Malo chick. Wolai. Que fera ile vai eso. Alo fatu e? Yeah, okay. Fa se vo. Talo volta tu blau. Talo. Talo fa. Sei vo nuia la sunsa. O poni. Oi poni ia fa mole a. Oi desa no. O tapi. Ma non so foi la sunga matango fiete le fa so. Ua e mata tuale te le upo ia e peo le puni ua la ngona ia fu ile matango fio le la upa soa. E se le matango fio le fionga fa soa le tuale nesio. La ngona la vale ta ua male au ngaule. Ole te atu fa soa le nesio fi fa te le la usunga. Tai la. E se le matango fio le proclame le nesio. Tai la. E o shomana ia talo si ia tatu talo ia oni mo ni siliki tatu no Samoa. Ia. Ma oni fa mi sino a mi tonu si tatu no ai fa tele la velo o sunga fa nga poni. Tai te lo so. Ia pelanga leo le tu mo lo so I fo la le fa tu tele. Ia, o le lei. Wale tau ina o le tuama na luinga ia fa mne tele le tu inga proclame ne fiafia e fa so ia. Tai lava. Ia, tau fala le va yaso. Tas. Ia fa pena o poni. Ia, fa se fo. Talo fatu lista tu la, talo. Ia, na. Mo le no pa e fia bala mai, le fa. Ia, fa talo fo tatu la, talo. Talo. Hello. Ia. Ia. Oi le sa no. Sos. Talo fo jos. Ia, sa no mai. Ia. Sa no mai. Ia. Agalo va ku. Kalo va ku pongi. Ia. Ma lo la se fo mo. Ia. Ma ka ngo fiele mka pungi ka ni vai ngole fiaf. Tai. Ole ia mo fi kaui ai ole vai kai ni fa msingo ni vai kau. Leo ka ko kau fai o fai. Ia. E fika ia I marka ku lalolan. Ia ai fika ia I vo I fa msingo. Yes. Ioi, monila. Ia ka ko vai fa msingo mo ia. Ole ulu ai kanga. Ia. Malira. Ole ulu ai kanga ko ole fesidianga, ko fesidia ile ku. O fe o ia ole. Ia, ma se mai ai ngale. Le nga fa msingonga ngole le fika
le whaalongo male. E au kako vai fo I whaamsingonga ngai vai kaimi o le ngei soifuanga kako kei ia. E pea upo kuspa ewa mai o pule o malava mai le akua. Ia alonga unga kako ke le whaase hapu I whaamsingo. E whai ala rako kiu ke whaamsingo. Ai, awangi ingaru. E iei le siri aku lo whaamsingo ngei leo langi kako kei ai. Ia, longa winga o kako whaamsingo. Ia, e ngā kalawa I lalo ngei ma ulanga o lo whai lako ngā ruenga ma whai lako kiu ke whai. Ia, ai whakaungu upe whaamsingo kongu malea mea kongu alea kua. O ngā lai le mwhai ngā aloi sesi. E le mwhai whai ngā la fiei sesi. I le sila whanga alea kua. E pe le maka ngofia o le au mainga o ngei maka upu nge fia. Ia, ma kua ngonga lo fia ma lo vai le kua o le kaimi. Le kaimi o ka ngaka o la le kaimi o le a whaamasingo I ngai kaika. La le kaimi la ukua I lumo le whaamasingo ngā le kua. Kari ia kaika ia kaika. E pe o le ngā le nganga whaafikai o le whaamangaku. Ma le koe kapu e mai o la ngonga o le ngefiafi. Ia, e maka ngofia le wama ai a kilipea. I whaamasingonga o loo kako whianga I ngei larorangi. Ia e awangi ngaro. E eile kaimi kako ke ko kuka I ko kasi ai. I le whaamasingonga mea kongo le kua. A manguia poni ngei mka upu ka ua me fiafi. Te tele rawa e teo reuso si osi. Alo whaatu whaamria le tua ia tue fwoi mala inga. Te whai lewa yaso. God bless. Whaase fua. Ia. Nai mo lea manoa mo sisi tato lau stasi. Talofa. Talofa atu. Talofa. Kilalo. Ia. Oile sau no? Pola rofionga. Oile sau no? O pola rofionga. Ok. Pola. Ia. Ia. E mai. Nonga fuaua. Talofa lava malo so fo mo. Sau no mo nga wo lo no. Lange ma e masangingo u vidia ku I ka kokala me masango farongolongo. Ok. Au ngi fiafiu o inkalisia la farongolongo a fosu no mal au ku. Ili ka komka upu ai. O le ka wil ka komka upu ma mea ngi ku kupum ka ku ku. Taulo. Me ka u famasingo. Ia. E le foi la sa ka ku I loa pus ka ku nga va I mela foi fai unga famasingo lo fai. Monila. Ia. Ai pe o ira le fua ko e ka kele famasingo fo I fai unga famasingo ia le fai ia le. Ai pe fua nga ia I mea I konga kuspa ia. E fa kusa nga I fa unga o famasingo nga ia fa fwengi konga ka koku. Ai pe e a fia umaka ka o ka ye ka o fia e mai e mo foi konga kuspa ia. E o paudo le sa ka fiu ia. Ai pe o kura nga o so da ka inka de seko ka komka. Ai manga yo de so o kuai da paro. O si foi fam singo foul va so le ma si foi vai aso. Ia, o manga ia nga ka komka pu de wo ia yu ai. E ka o foi ka komar mala mai mena o mai kon kuspa ia fa kuskusa I no kupurni vai kau. Vai e mongiar o kuspa ia o me o mari kon kuspa ia e ke me ka u ai ma kupu ai ka ko so I fuangari. O se fafkai fo I do fo mo ka upu. Aftai. Fa kingo I ka ko po kala me ngi fia ia e fa malo. I do sunga de. Afenga. Tai fo lango mai. Tai fo lango mai ia joluso. Ko fio I fo leva ia solta te masang. Ah. Ia, lele. Ia, lo fa tele atu. Ia. God bless. Fa se fo. Allo. Ia. Salo le mo ale sta to valau pe a bo asa. Pele o ia. Pe ia o malta zo te na ole fa si to ai ole. Ole lo la watile yeli sa. Au te lo pe o malta zo te. Me mo le atu le fa te tele ne fia file malole tu no me se la vela to ena. Sa fa ma ni fia fi ia. Amni tele le tua te look forward to vas for our win on tatum taupu la tatu talo fa tele tua tu maula vai a to elvi inga male fa manu fani tanga fa vau tai me uma lava wa e au inai ma tu ni fiafi
Me moni lava o lo tupu nei lo langi mo soifuanga o lo mātou iai. Whaaftai la upu. Whaamnatu mai mātou. Le tua le tāua o lo mātou loa. O e lava o le tua o le ami utonu o le whaamsinu tonu. O e te wawai ina le me moni mai le mea e le moni. E te wawai le ami utonu mai le ami o le tonu. Le tua whaaftai le fiafi wa u whaiwina le mātou mta upu. Whaaftai ia te o le whaamsinu sili. Whaamsinu ami utonu. Te whaia o mātou whaamsinu ngai tusa. Ma lau tu la fono, lau upu e peo na itu ina mai ati mātou whaamnui atu. I au tangata le nei po mise lava la tō uma na mātou mafuta le nei fiafi mātou whalongolongo i la upu. Talo ia te tai atu le mātou o le verse 4. Mātou toi whaila i le mātou polklame le mnuia. Aivi ia peo e lo mātou tua. A mangalo so mātou si se ai atu e levi inga le whamanuma le whanitanga nei. Oso umalava o le whavavau. Ona Yesu le mātou li u te talo tuai. Ameni. Ia, o le tātou polklame na liva yaso usum tu whawhine le li. E le whamoe moe ia o le a tātou whailo i le verse 4. Te tai atu e le tātou ola ma loutou soifua. Ia o lia atu malmanuia. Ia, ai alofa te le atu. O la autou au na lei, poni fonati, wha soifuia mo le teimi. God bless you all.